jotoni support by जों चिनी दिप्रा फुटबल लीग सक्सेस क्लाइमानखा तै आबुनि फाइनल मैच जोंहाय 15 तारिखो 15 तारिखनि 2टा तामफ्रो खमलुं स्टेडियामआव थंजागनाय थांनाय रावनि बिसिं दलनि ओंखा चिनी गुमटी डिस्ट्रिक्टनि टीम बाय चिनी वेस्ट जोन बरक बादायलायनाय तै थर्ड पोजीशन तंगरुखा एबा थंगै खोप्लायगा थर्ड पोजीशन बागै चिनी दलाय ओके आज आगो चिना स्पेशल गेस्ट नगे फाइमाजा फाइने चिनी इंडियन फुटबॉल टीम नि कैप्टन फॉर्मर कैप्टन मिस्टर बाइजुन बुटिया हाय चिनी पांदानो मसानि फाइने तै बतनाय चिनी हानि बोवाग्रा महाराजा श्री प्रदीप विक्रमादित्य देवबर्मा बबलगी तंगनाय तै जत्तो चिनी दिप्रा हासेन लुकुरागनो खाखाम तै जत्तो चिनी थंग्रों एबा दलनि चिनी प्लेयर्स नो हानि खाखाम बरनि बागै चिमति डेडि से हाबानगै खाखाम यापार हरो नर काहाम ग्रुंगै प्रेक्टिस खलै फाइनल मैच नर तै बनों ग्रुंगनो फुनुदि तै फर्स्ट प्राइज तंगनाय चिनी खोप्लायरानो 3 लाख तंगनाय सेकंड प्राइज तंगनाय 1.5 लाख third prize only 75,000 okay upon the faimajar phage hastini jo to chini thang hangja tongai chini jo to lukorono khabalam sogo jeng TDADC hapangni hamai. First of all, I would like to thank my dear friends, and today we conduct a press meet on behalf of TDADC. Then first of all, I'm really thankful to Buvagra, then our honorable CM, honorable deputy CM, all EMs and all MDCs for their support and guidance, which have made the Dipra Football League successful. And the final match of the league will be played on 15/12/2021, where our former Indian national football team captain Sri Baijun Bhutia and Buvagra will grace the special occasion. Final match Gumati versus West June. I invite everyone to come and be part of the exciting match and occasion.